The message that I am going to share with you is not very common to many churches because they don't look at it as a major issue. Di pa nang kita dalang kat minor issue. Pero han tayo nga, as your pastor, let's not treat this as a minor issue because this is one of the pillars and the core value of our church. If you look at it, wrong iti church government, kan wrong nuhan nga naadalan nga usto dagiti tao, iti apagiso nga panangregarda ti adipen iti apo. Ket siyempre it affects everything kasi DJ authority ti pastor agdepende kan DJ kina forceful DJ panaglead iti pastor agdepende kadayjay mindset ken culture nga na-develop iti kagimungan. In other churches kakabsat, dete ko natin nga democratic form of government. Wano congregational ko na dayjay. Ti kayat nga sa un dayjay, from the word congregational, kongregasyon iti agturay. Kasla diti Pilipinas, we are a democratic government. In our Philippine Constitution, Article 2, Section 1, kita man, sa pulem day nga paragraph. Ayan. Kunana, the Philippines is a democratic and republican state. Kasla Amerika mo lang. Sovereignty resides in the people. Tingnan na sound dito sovereignty kakabsat. Ket highest authority. Wano the final decision resides in the people and kunana all government authority digiti amin na makita yo mamayor, gobernador, congressman duray dito Amerika tinaggapuan iti authority da naggapo iti sovereignty which comes from the people. Government authority emanates nagubog iti tao, nagtaod iti tao dayjay authority nga dakadakwada. No authority ko nam ngamin, they are the ones assigned and authorized to dispense the function of that office. Ala ko mano mayor, jay pa nang i-dispense na the function na nga kas mayor, tao tinang appoint king kwanad jay. Isot nang ipatugaw, taot nagubugan, naggapuan, dayjay, nga authorization na nobody else, kala ko matimba kara, awan ti mabalin nga agin mamayor. Kasi no agin mamayor ka, tiliwan na katapulis. At you are acting in a position that you are not authorized to do it. Padasa man ti mapan agpirma ka, di papeles, di mayor's office nga hangasikat mayor. Di da ka pa ikaso. Iso nga, digiting mayor, at the authorization da nga isudat agpirma, mangasar, kanda dumapay, because na-authorizan da, di di mako ng authority. Kat data nga authorized duty emanates from the sovereign people, democratic form of government. Iti church kakabsat, no may panggap met iti church ti pagsasaritaan, iti Biblia haan nga democratic because tinaggapuan, ti sovereign nga nagubugan, naggapuan, nagtaudan, ken nangisaad iti pastor, no apay nga authorized isuna nga mga ramid, jay function na nga kas pastor, hanga tao tinangikawus king kwa na dayjay nga authority. No diket ni Apo Diyos tinangikawus king kwa na, isot nangisaad king kwa na. So dapat paawatan nyo deta nga difference. No iti Pilipinas, the freedom of speech, mabalinda nga irant, mabalinda nga aramidon ti ibagbagada nga agtiltilad da iti presidente, they can do it because that's in our constitution eh. At dayan ta constitution the freedom of speech. Can in the first place, tao met ngamin tinang authorize kat no agrevolusyon iti tao kat majority na pan nagmarcha kat kunada padiskin daga awam mabalim mo ano di talaga sumuro tata in the first place authority emanates from the people. Ngam iti church, hana mabalin kakabsat nga sarsarita ti pastor, irant mo ti pastor, because hanga sikat nang isaad king kwa na.
Hana mabaling nga dakay di tagat pagbubutusan tayo, sukatan tayo ti pastor tayo. Sana mabalin ka kabsat. The Lord will not be pleased with you. The Lord will not be blessed with you. Kala dagiti pimanaw ka kabsat. No yan naman ti ayan da itata. Awan blessing ti Apo ata handa sinurot Nag-disobey da ka DJ sa u iti Apo. Naglawag ti sa u ti Apo, obey them that have the rule. So today is Pastor Sunday. I-emphasize ko nga na imbag. Kasi I can preach other topics depending upon your spiritual need. I can preach about comfort to your affliction. I can preach about cheerful giving to challenge you more. And a lot of issues. Ngem gaputa Pastor Sunday ita, kat kinantaan dakmot itatay, no kumahandak kinantaan, binaliwak ko mati preaching ko Ngem kinantaan dakmot ngamin. So nga gaputa kinantaan dakti happy birthday, kat talaga nga dapat nga rod nga pang pastor dito i-preach ko ita. But not just with that. Ngem te kunhakon kakabsat, talagang major issue, major issue dito iti unag iti gimong. It makes dito iti dapat maawatan yon. This teaching it's what makes HBBC a different kind of church. Uray dita Hawaii. Amang kakabsat, awan amuyo nga church ta Hawaii nga kastoy ti stand na. Ala, hangko ibaga nga mapangkay agaten because you are not supposed to tadamot deti church tayo. Ngem no madamag yung kakabsat, sa ludsuden nyo, awan tikas to yung posisyon. Kasi di kita churches dita, uray dita mainland US Sister Goldie. Awan, democratic pagbubutusan amin. Manipod floor wax, anat kulay di floor wax, no puraw uno na labaga. Manipod pinta, no anat ipinta tayo. Siyempre, no makaleni da pink, no makabongbong red. Siyempre, agasa mong kakabsat, agari iti tao. So, DJ carnality, awanan na. Kumbaga, ti democratic, tao iti mang determinar no anat pagayatan ti Apo. Anak kumamot ti maturity mo ti kongregasyon. Hanga tagibasidag ti tao, kakabsat ngem, hangka di nga mas mature ti pastor, nga isot insaad ti Apo, nga isot dapat nga makadeterminar no ana iti pagayatan iti Apo. Sa kuna nga ti tao, kakabsat, nga kongregasyon ti mang determinar iti pagayatan ti Apo, sa pusipusen deta tinged wano ulo ta pastor, haan nakakabsat, pastor ti insaad ti Apo, ta iso ti kasarsarita na, kan isot mang determinar, no ana iti dapat nga direksyon, iti gimong tayo, kan mangkita ti biyag. Makita yun to dito itata. Okay? Now, as my introduction, the office, dito tayo man nga mangrugi, the office, okay? Dito tayo nga ag-start. Yan. The office of the pastor is God-ordained. Okay? So, tiket na nga sa wundeta, hang nga tao iti nagtaudan, wano ng partuat. Hang nga tao, hang nga kongregasyon, tinang partuat, wano ng taudan, iti office, iti kinapastor. Naggapo ka na po Diyos. Okay? Han nga taot makin nakem, makin panunot, ken makin partuat. Detat kahit na nga sa wen. And can only be carried. Okay? So exclusive, they can as a one, can only be carried out by his called servant. So no sinot inawagan na, pinili na according to his sovereign prerogative. Amoy mo tayo na sa di prerogative. Ano ya? No anyat no prerogative. So nga, hanga sikati, kung magagat, hamagong ko na nga, deti ko ati pastor, deti ko akat hamat nga isot pinili ti Apo, prerogative nga rod ni Apo Diyos. Naawatan nyo kakabsat. Iso nga, dede ko nakidikal man, uray na numuka nga tao, no sikat pinili iti Apo, prerogative ni Apo Diyos dayjay. Ti kahit na nga sawan, si kalaeng ti authorized nga mabalin, nga mangipatungpal, ti office, ken function, ti kinapastor. Gataputa sikat inayaban na. Iso nga ti church, no agin lalaing ka, agat sika ko magarod, ati pinilit Apo nga mahamad sika. So kaputahan nga sikat pinilit ti Apo, agdingag ka, agtugaw ka, sumurot ka. Tano sika ti binigbig mi nga pinilit ti Apo, sumurot kam kang ka. Nawatan nyo? Kasta kakabsat. Surutan da ka, ta sika nga ti pinilit ti Apo.
Ngamhamot nga sikat pinili ti Apo. So dapat clear kada kayo nga members deta. Iso nga, no adaking ka deta nga mindset, every time nga ag-preach ti pastor mo, every time nga mang-meeting ti pastor mo, every time nga adda digiti ibagana nga endeavors, akat anat ko nam, Apo, ibilang mi nga digitoy nga isayangkat ni pastor, ingkararag na kat isut pagayatam, kat adtoy kami nga sumuporta, tilikodan na kadigitoy, nga endeavors nga ipatungpal na, at iso nga ti adipan mo eh. Oh, tatano kontra-kontra deta, pumanaw ka langanan. Kasi, hana na imbag iti imatang ti Apo nga, deti adipon na kat kasti ti aramidem, kung na ti Apo di pastor na, ano di pastor, deti ti aramiden tayo kakabsat, kung na ag-kontra-kontra ka, amuyo ti ibig sabihin na di jay, kayat na nga sa uwan, kasla kontra amutin ni Apo Diyos, at adipon na di jay mang ibagbaga jay, kayat ti Apo nga maipatungpal. So, nakita yung kasta ti makuna nga theocratic form of government. Teko na kon, awang kasta nga church dita Hawaii kakabsat. Iso nga digiti pastor, agpakpakaasi nga ag-preach, handa makapag-preach nga natangken, handa mai-preach digiti na nauunig kakabsat ken nasasakit nga mensahe kasi kabuteng dat tao eh. Di ba no preach dagat kasla dala digiti entertainer, isad-sadyada ti agpakpakatawa tapno haan nga kasla na dagsen ti panagrit na tao digiti ipi-preach da. Entertainer kakabsat. Iso nga datayo ti pastor hanga entertainer. No ti pastor ket ti ubra na mangen entertain. Hang kumawar, nagpaspastoro na, nag-clown kumalattangaruden, kakabsat, joker, rupa na pelang kakabsat, kat joken kakabsat, pero hindi ganun ang pastor. Nakita nyo? Ulitin tayo di statement. Dapat clear ka na kayo deta. The office of the pastor is God-ordained. Anat kaya nasaon itay, hanga taot ng partuat, hanga nakem ti tao, hanga nagubok ti tao, dahil nga office, no diagat ni Apo Diyos ng partuat, ket tilaeng authorized nga mabalin, nga ag-function, kadeta nga opisyo, ket jay inayaban, inawagan, ken binaon iti Apo. Iso nga kada kami, it is a humbling and happy, honorable experience for us to have been called by God. Ni Pastor June, he was saved April 1st, 1979, ije Olonga po. Kaya he was working with engineering equipment. And then he felt the calling of the Lord upon him. So once nga inayaban na ka iti Apo, kasla digidje makita yo, di ba kuna ni Jesus, kat follow me, kung kuna na digidje disciple, he left everything. His job, his ambition, his aspirations, and even his family. Kasi idinagawid dito, di da maaklon nga pastor isuna. So, he had to leave every barrier, everything that will hold him back because God was calling him. Iso nga napan nag-Bible college, tapno mahasa, ma-equip, ma-train, tapno amuna iti aramidan na nga kas pastor. Kat while second year in the Bible college, at the Deti Mission iti Bakaraidi, isut ng pastor ka deto yung kakabsat, aging gana nga today, it has grown to become a big HBBC family. Siyakmet, inawagan nakmet iti Apo, I believe nga, ti calling ti Apo kanyak, at daak pela jay, tiyan ni Mama idi. I believe that so. Kasi idi mayanakak, di kung kuna ni Pastor John, nahan nga natural born Filipino, cesarean operation. So, at daak pela idi, tiyan ni Mama idi, kakabsat, at the calling ti Apo kanyakon. Kat, naipasimudaag deta, idi ko na jay doktor, agbiag ta ina nga matay ta ubing ko na. Kat nagkararag ni Pastor June, kaday jay pelang kakabsat, maipasimuda nga talaga nga adda iti purpose ti Apo kanyak. Kararag ka ni Papa, digidimen ko na, Apo, no pagbiagam dating ubing, kat idaton minto nga agserbigan ka. Day jay pelang nga kararag, ipasimuda nan kakabsat nga, talaga nga adda iti calling iti Apo kanyak. It's only a matter of time nga ma-acknowledge ko no kaano nga talaga nga sumreka kon iti daytoy nga trabaho, profesyon no opisyo kakabsat. So, when I was 14 years old, alakat I was inspired nga mapanagbasa di Bible College, hang inspired like the Bible ngem na daan naktarigagay nga mapanagbasa at Bible College kat
No man pa'y ubing, ti panagkita pelang ti kaaduan kanya kidi, ta jakmat pa nakagraduar ti high school, ngem kinuyog nat ni Pastor John, napan kamyanda, napindas na istorya ko, madikal man di kaya, calling. One. Naggasat kayong kakabsat baka may istoryak de doon. So nga idi kwan, kinuyog nat ni Pastor John, napang kami kini Pastor Amayon, di Pastor Amayon ta San Nicolas. Ket, siyempre, di jemot nga nag-graduar ni Papa kini Mama ngamin. Nagka-graduaran da. Di kwan, i-enroll na, kuna na, kasi isot director ti Bible College idi, Baptist Theological College. Kuna na, Pastor, deti anak ko, ket agtarigagay nga umay ag-training iti Bible College ket agpastor. Ket makita na, nga tilangak pelang ket binatilyo nga talaga. Ket kuna na, iho, ana ti taon de ti anak mo kunana katimbaga na kaliplipas nat second year pastor hanapin nalpas ti high school. Kita nyo mo't kakabsat iti kwa ti apo de Pastor Amayon kita nyo hanakin na ay hami mabaling aksepan 2 years langanan barok inkalagi lipas ti high school di na kinuna. Kasi nukumat imbaga na aya pa siguro no kasi di ko na ide mabaling ako na nga ni Pastor John Kanyak. Unag paiso anak ko, ilipas mo pelang ti high school. Mabalin ako na kanyak at didak aksepan nga rod. Di ba? Ngem kita mo dati talaga nga kwa ti apo ka di Pastor Amayon. Ana di sungbatnan ko na the calling of God. Ana di ko na ko na nagayam. Ti kaslang point na deti calling ti apo ko na nuhan tayong surutan itata baka iti masangwanan nga aldaw ket mapukaw detoy kunana, mapukaw. Iso nga ti kunana kanyami, sige kunana. Padasan na iti 3 a bulan. DJ ti sa una, padasan na ti 3 a bulan ta digiti kakadwanad toy akat college graduate, college level, adults pa din ti taw-tawon ti dadumad toy nga kaedad na isok kaubingan. Padasan na ako na di Pastor Amayon. Kat no makita tayo nga marigatan to, kaputa ti kinaubing na nga rod, agat will decide nga rumuar kat agbasan tumatlat high school. Ang emno, isuna kat talaga nga inayaban ti apo kunana, agat talaga nga ilipas na detoy. So, by the grace of God, alay pas forward tayo kakabsat, nakagraduarak after 4 years. Ket siyak tinang i-deliver iti valedictory address iti nag-graduar kami kakabsat. 12 kam nga nag-graduar. Datayot valedictorian. To God be the glory. Ket tati blessing na at the same time, idi ag 15 years old akon, di second year ak di Bible College ti apo inturturong na mutlaeng nga makapaglipasak ti high school. Tapno hanako naan nga undergradak ti high school. So inturturong man ang ti apo. Adamay sa nga pastor nga nakasaritak ni Pastor Danny de Solsona. Kunana, Probi, kunana kanyak. Nagka-graduar kat high school, anak ko, kunana. Hampay nga rod, pastor. Inka nga tapadasan dyan Northside. Makisarita ka kini Ma'am Elaine. May Ma'am Elaine, iso ti administrador sa dyan. Makisarita ka. Baka mabalin nga i-accept ka kat i-consider na nga part-time ka nga estudyante ko na kanyak. Idimbagag kan Pastor John, intay man nga rod. So napang kami nakisarita. Kat iso na very spiritual mo ti mindset na, naawatan na, DJ calling ti apo kanyak. Iso nga ko na met alawan. So no makita yung kakabsat, tattao nga namimit mi, makita da DJ calling ti apo ti panagbiag ko. Iso nga ko na nga kasta alawan nga rod. So to cut the story short, naging blessing man dito yan, tatang kakabsat, at da iti National Convention iti aming nga ACT Pilipinas, iso deti nakisali ak iti preaching competition. Kat na-qualify ak nga makapandita US. Kat daytoy inaramat manan iti apo, nga kasla naging way, tapnon adut maamamok. Kat digiti nga maamamok, maamamudak met. Iso nga, di kita pa pastora Pilipino da California, akat 90% na katamamuda tayo amin nakakapsat. Ibagam dita, ni Pastor Willie Del, ni Pastor Obero, Pastor Rick Castro, Pastor John Wilkerson na pastor ta First Baptist Church. Amin halo sa Pilipino kakabsat dita nga pa pastor. Amuda tayo.
At nag-champion tayo nga ti preaching competition ij Flagstaff, Arizona. Alahan na pa nang ipalanggod nga kitan nyo kakabsat. Nga deto'y kat ipakita kada kayo tapno ma-acknowledge yung nga deto'y agtaktak derti sangwanan nyo halaang nga deto'y amunat ag-preach ngam inayaban iti Apo. Inayaban nak ti Apo nga mga saba. Inayaban nak ti Apo nga mangiwanwan iti karnero na. Adupay di kiti kailangan na masursurok ngem ti point dito kakabsat inayaban nak iti Apo. O nakita yo? Kat kaslamat ta INC mapanda i-qualify nga ni kano Felix Manalo iso kanot Ibong Mandaragit. Iso na kanot fulfillment di Isaiah ken di Revelation nga Big Four. That is already twisting the Bible. That's twisting the scripture. Aramid ti kulto deta kakabsat. Deti kat panangi testimonyo kada kayo. Iti kabibiyag ko nga kasmay sa nga pastor nga inayaban nak iti Apo. O, iso nga tatagakabsat tinapasamak iti kwan o di agbasbasak ti Bible College nga second year, third year level ak yan the high school in the north side. Ngem at the same time kadeta nga tawen na i-appoint nak nga pastor ije pasukin. Okay? Ni Pastor John in appoint nak sadyay, okay, to be his assistant pastor ije pasukin. Iso nga nagpastorak ije pasukin in the year 2000. Kita nyo man ti favor ti Apo. Kita nyo man nagkakapsat. Kasi deti church ti pasukin at the pastor na ide. Okay? Pimanaw kakapsat. Pimanaw. Imay lata dito yan, tapno may kayam agpakadagan Pastor Junan. Agasawa di gito eh. Gaputa, adagayam ng bingwit nga sabali nga pastor nga pagpastoran na. O di pimanaw, nabakante, nagbalin, di kwan, adayin pa ni Pastor John, nagtiwawag mo dito nga preacher kakabsat, di ka dito pasukin ini, awang pastor na, awang preacher na, agsisinublat la di gito lalaki. O di siyempre, 14 years old dak, kuna ni Pastor John, si kaman ti mapan mang supply, iti pulpito di pasukin anak ko. Di mapanak di pasukin. Kat di giti kakabsat, no man pa'y babagat lalakay da, maragsakan da kakabsat, ngagdingding ngagti mensahe. At ubing di agpiprits eh. Agasa man ta 14 years old ngagkaskasabati sa uti Apo kakabsat, di nga mabigla. Amen? Oo. So, agpiprits saksadyay, di ko ang kakabsat, hindi agpastora kon kita man ti favor ti Apon. Talagang alagat hanga de coincident ngam talagang ada plano ti Apo. Adda inusar ti Apo tinignay na iso dito the Lotter family. Nagatang tayo DJ property ijay idikwan kakabsat dito the Lotter family. Ket tinignay iti Apo amoy na pasamak napukaw tinakaw da di kotsena. Danyo tinakaw da di kotsena. Tatan, di California di ayan da di Hayward, tinakaw da di kotsena. Hindi ko ang kakabsat, gumatang, kasi daka mo, for some reasons ka na i-connect ka da kami eh. Tatagapasukin ni Mrs. Erlinda de Lotter. Tagapasukin. Hindi ko ang gumatang dat baro nga kotse, agloan da. Kat gaputa Baptist da, Southern Baptist, ijayan ta California, kakabsat. Oo. Kunana, deti in loan me nga igatang ti kotse, itadmit tithes na dita. Kunana, itadmit ti 10% na nga pangrugyanan deta, lote yung nga pagpadagder kapilya. Apo, pauna yung kakabsat. At alagat hamad ako na ang handamot ngami nga dete kasla di iti istro nga baptist dito. Yung ti may isa ka blessing, tagad to yung amen. O di, tatang kakabsat, syempre, nasayat iti kwa di pastor dadjay, we made arrangement. So, intad na to, isot ng rugyanan, deta kapilya tayo kakabsat, dita pasukin. Aging gana nga, to cut the story short, nalpas. Inisponsoran da halos 90%, nalpas kakabsat. O, hindi ko man ng 2007, may ni Pastor Jun dita Hawaii. Alagat history dito yan. At idugo na yung kakabsat. Iso nga nagbalinak na iyas point akon, kat nagbalinak akon nga senior pastor, it is ibubukil nga HBBC family. The ministry is so huge and big. And kung kunak iti Apo, Lord, thank you for giving me this ministry. The Apostle Paul, ituloy tayo intro tayo. Okay? The Apostle Paul considers God's calling as a received ministry. Inawat mi ka na po Diyos. Hangada kayot nangawatan mi. Hangada kayot nangipaay kada kami. No di kat ti Apo tinangipaay kada kayo kanyami.
Okay? We receive this ministry from the Lord. Daytoy nga ministry ti HBBC, inawat ko iti Apo. Inpapan ko nga naggapu ti Apo, kat inawat ko ken kuana, kat sung batak to ken kuana, because siyak ti steward itatta dayti nga ministry. And I'm so thankful, gaputa dapel nga biag iti patriarch tayo. Tapnon magabayan nak, maasistaran nak, ket agbalinak nga good and faithful steward kadeti ministry tayo kakabsat. Colossians 4:17. Okay? Colossians chapter 4 verse 17. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. Ni Archippus, may sa iso na nga leader iti churches iti Colossae, kat kuna naking kuana, ibagayo kan Archippus, nga salwadan na iti ministeryo nga inawat na nga naggaputi Apo, kat ipatungpal na, fulfill it. Okay? Acts 20:24. Acts 20 verse 24, anak ko na. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Kasta ti pastor linipat mit bagbagimi kakabsat, nakita yo? No anyaman, dagiti material blessings nga dakam kadakam idata, hanga dagito iti inalamanan mi, ken isot kasla, inapteran mi, ta idi mangrugi ti ministry, adayot panunot mi kakabsat nga, mapadasan tayo ti kakastoy. Nakalugan nag ti Starex, nakalugan ni Pastor John T. Montero, adayo kakabsat, idi mangrugrugi tayo ti Bakara, saka lang makaaddatlogan na talaga no ag-abroad ka. No yung ka Hong Kong, no yung ka ag Saudi. Ano ustod ako na, kada kayo nga nag-abroad, Tita Teresa, nag-abroad kan sa Singapore, kada Malaysia. Saka lang makapabalay, saka lang maka-abroad, saka lang makalugan, no ag-abroad ka ide, hangga di. So nga di sumurot kami iti ministry, hana abroad, deti sinurkan mi. Ministry So awan iti motivation mi nga, deti sirkan tayo, karon tayo tutlo. Awan kakabsat. Because ti panunot mi nga simrek ti ministry, mga saba, agiragpat ti karkararwa, mangidalan iti pamati karkararwa ti tattao, Kristiyano. Kas jay latta kakabsat, ngem ti pagsayaatan na ngamin, inot nga naisuro ti church tayo, tapnon iso deti adalan ta ita, nasurusuro dagiti membro ti responsibilidad damet iti pastor. So ita, binendisyonan ti apot biag digiti nga member, pinarangay na ida, ket gaputa nasursuruan da ti usto nga responsibilidad, ammo damutten nga pinadayawan ti adipon ti apo. Isu nga napadasa mimot digiti itan. Ang amnulugan ti pagsasaritaan na ket bisikletat ng rugyan ni Pastor John. Idi kwan di karag-karag nga tricycle. At 300 pesos support na every month, kasano nga makagatang katilugan kakabsat na 300 pesos nga allowance every month. Awan na kakabsat. Diyan ka mo no, ginatang mo pa, di tricycle, ano yung da? Ginatang da, mano pinanggatang yun, di no malagip yun. 5,000, tricycle, nakapuot ka pa yung kakabsat. Kita nyo idi mayanakak, idi mayanakak, ijay batak kakabsat, nairwarak ngem ada utang ada pela utang da jay Batak Hospital di da pinabayada namin. Mayanak man ni Preacher Glennon 2 years after kasam 2 taon naglabasan. Mayanak ni Preacher Glennon di pinabayadan jay utang da kanyak idi nayanakak agasam. Kakastat karigat kakabsat ti ministry. Ngem nayanak kami. At mabalingkod nga di ka mayanak or ada utang kakabsat. Madiak. Di kang pimatayan tatsan. Hindi ka dayanak kamlata. Ngam nayanak kami nga dautang kakabsat. Kita nyo? Ngam kasta nga talaga ti ministry. Iso nga, DJ ko na nga, none of these things move me. Kakasta digiti mununa nga papastor. Handagit kita no, batit iti. Tatagat digiti agpastor kat. Awan mayat agpastor no, awan iti nakapledge nga suporta. Kala dita Amerika. Mabaling ka di nga, kasla kumata Southern Baptist, mabaling mo ka, pastor nga awan ti allowance mo, isong ag-deputize siya, duma, idi nga kabsat awang kasta, salud-sudan nyo kung Pastor John, awan dineputizean idi. Awan kadakwada idi tay, mapan ka digiti churches nga, we are starting a work in Bakara, kastiti rentana, kastiti monthly nga kasapulami nga allowance, awang ka kabsat, basta idi nagpasturan ka, impurwak ti kali, bahala ka sa buhay mo. By faith.
Deta Acts 20:24, totoong-totoo yan. Alakitan tayo kapsat. Okay? Mabalintong ituloy ko dito kasi nga ko no Sunday man bigada na yan. Ha? Hangko na iko di kalman eh. No apay nga dakay ti ko, naka-special kayo kakabsat. Ayan. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Tingnan nyo. Ulitak. Apay nga ti tao agabroad, napatag jay biyag na. Apay nga agsapol di greener pasture, napatag ti biyag na. No ag-ministry ka, hanga biyag tinapatagking ka, hanga di biyag mo. Tinapatagking ka, di calling ti Apo. Kasi nusumrek ka agpastor, lipatong biyag mo eh. Isong adot pastor nga, gimpapastor itahan nagbayag because handa na awang kadakwadan di essence ti calling. Kadakwadan kat, da sweldo, da luga mo, da balay mo, kasi di agpastor itahan. Awanan kakabsat. Da kami, da Pastor John, idi mangrugrugihan nakasta, that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, ti ministeryo nga inawat mi kanapo Jesus, tapno ipaduyak-yak mi ti ebanghelyo ti parabor ti Diyos. Kita nyo kakabsat? Inawat mi kanapo Jesus. Kaya ti kabatugan na daytoy, inawat mi kanapo Jesus, idiun una na, dinggan nyo ha, no agpastor ka ide, narigat ka. Isu nga man-mano, kakabsat iti talaga, no agpastor ka idigat nakasagana ka nga dete, kala suicide. Tama ba? Kalakas that real term. No once nga kunada idigat, agpastor ka, anantut masak bayam. Tatagakabsat, agpastor ka, anadayaw deta. Dakkel tinagbaliwan ti lubong ang kakabsat. Idi, agpastor ka, ano deta? Agpakamatay ka, suicide. Anantut future mo? Kasano panangpakan mo't anak mo? Kasta ngamin kakabsat, nagrigat nga ruti pastor ide. Isong anok pastor ka ide kakabsat ka talaga nga matinding self-denial. Kaladete imparunggam ti biyag mo nga, Lord, mapanak iti daytoy mangrugi at ti ministry, makaamu ka kanya kasjay. Ni Tita Romana kakabsat, amuna, Tita Romana, are you there? Ha? Ipakita man ni Tita Romana. Idi mangrugrugi ni Pastor John dito, iso that may sa kakabsat nga witness at young people that dito church ide. Agit, kuna ni Pastor John, adati ni Pastor John, umay mangmangtad, ti balatong. Amumrigat na iti Tita Romana. Umay mangitad kanut sa nga gudwa nga bagas, umay mangipakasto iti balatong. Diyaka mo, nimpakada na di balay daw, ano yung kurimod na kakabsat nga, nangalaga puta, siyempre makita na tinid ni Pastor John. Iso nga ni Tita Romana, nakalukluk ng tipuso na iti pastor kasi nakita nakakabsat ti panangrugit ministry. Very supportive. Ganon katindi, ganon kalaki ang puso niya sa pastor kasi nakita nakakabsat ti karigat ti panakairugi ti trabaho iti Apo. You see that? You see? Iso nga to, God be the glory for that. Itod mo tatualyang kat perming agayos na luan ni Pastor Jonan. Kakabsat. Kita nyo, dito inawat mi. Ipagpakita ka na kayo, hanga dito paawa effect. Hindi kami paawa effect. Hindi namin sinasabi ito para maawa kayo. Ang point ko rito, sinasabi namin sa inyo, nga ti agpastor kakabsat, calling. No hang ka called, talaga mo kaya. Kasta ti agpastor yun unana, kayam nga rudmat. If you love your life, apay ministry papanam. If you love your children, apay ministry papanam. Di ba? Kasi awang kwartat ministry. Awan lugam mo, awan allowance mo. Mabanggagbasat Bible School. Nagasad na no suportaan na ka. Deta church nga nangi, bongking ka nga mapanag Bible School. Isort nga iti Bible College, iti kakabsat. Marurus ti amin na marunggay ti karuba. Marurus. Apag saringit pelang kakabsat, masarsaro nun. Di kita makita mamarunggay, no labsag ti agsarita. Kasla dete, agsaganang agbunga nga sargwelas ti langana. Awang pulos bulong na. Kat digijay, gaputa awan ti marunggayan, digitay yellow tops, isong amumitrigat kakabsat. Isong ati ministry kat hanga dete, ada condition na eh. DJ ti point, kada kami nga nagpastor, awang condition na. Basta Apo makamuka kada kami. Yan, kastat calling. Iso nga kakabsat, pag sinariwa ko na ipangaral sa inyo ang calling, ewan ko kung may mga gusto pang magpastor ngayon. Baka awan maya tagpastoron no, kasta ti istoryak nga calling iti pastor kada kami di da kamit mangrugrugi kakabsat. Amin.
The yellow tops din ta sikiganta Bible College. Awan may isa awan mapurus da nga barunggayan. Yellow tops kano kakabsat digiti mo una. Yellow tops ti abrawon da. Agasam deta kakabsat. Isong ano adda iditi inanyo no dagpa necrological service kada kam di Bible School ide. Apo kat awan bayat mabati akakabsat. Kakaiso na ka makaramangkat pansit pansyam. Piesta kadagam di jayeng kakabsat. Kakaiso na nga malanitan di tiyan. Oh. Digiti pa dak nagbasbasat Bible School. Da kami akat nagasat kami dinta. Well supported kami. Well supported kami ng digiti classmate ko. Anat si dada kakabsat. Mantika bugong kan sili. Tik sili nga na adat. Aggisada ti bugong sa dekan din nakat adu nga sili. Eket tumayab kakabsat ti asok na. Kakaasi digiti agululdag jay second floor aglus sa sangit dang kakabsat ata masilian dahan de asok ta isili. Kita kayat mo pa iti agpastor no kastagayam ti pasamakan. Ana digiti si dada ide. Ana ti favorite amoy favorite song ta Bible School ide. Tuyo uno balatong. Balatong in the morning, balatong in the noontime, balatong in the evening. Mga kapatid, iso nga makita yo, digiti mo una nga papastor natin. So kita nyo ni Pastor John, uray mang rugit rigat man idanhan nakabutengan. Idinang rugit haway awan ti awan. Han na kinabuteng. Kasi ada calling na eh. Anakala digiti da duma nga hangko kay pastor na on support ko. Iso na kakabsat nang rugit haway. Nang runa idirugyan na deta HB. Alakat adaday mo unang nga kasla nagpastoran na taide. Ngam talaga na isot calling na. Ngam ti calling na nga talaga deta pa nang rugit HBBC. Ta iso nga dirugin at HBBC tagakabsat. Awan lat awan. Nakarigrigat. Ngam han na kinabutang. Apay. Kasi ada calling na. God will provide for him. Nakita yon kakabsat? Kasta ti agpastor. We received this ministry from the Lord. Hami pinampanunot ti bagbagi. And it is a privilege. Isungahan nga paawa effect. Ang nga dito is istoryak. Digito itapno, ay nakakaasi dagayam idi. Haang kakabsat. Agpa iso nga nakakaasi idi. Ngem pribilehyo. 1 Timothy 1:12. Anak ko na niya 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. In bilang nak nga mapagtalkan. So, no da kami lang kakabsat. Hami nga dete, no may panggaplat pa nagbiag, patas-patas nga pa nagpampanunot, api ka kahit may gumatag pastor. Jakad ko man nag-engineer, uno abogado, kakabsat. Kayak nga tamo ti ag-engineer ita. Kayak siguro mo ti ag-abogado, kakabsat. Amen. Nga ikalintagan itikilo. Di ba? Ala pera de los buenos. Kayak siguro mo't itinagdoktor. Depende no kaya dag nga pinagbasa ko ma. Apay kakabsat. Because no ti apot nagayab. Pribilehyo. Manmanot maayaban. Manmano kakabsat. Nakat-adot abogado, nakat-adot inhinyero, nakat-adot teacher, nakat-adot digiti professional, manmanulaeng iti napagasatan, nga naayaban, ngagbalin, nga adipen iti abo. Iso nga detat kitkitan nyo kakabsat, manmano ti talaga pudno nga naayaban, adot agin papastor, nga manmano digiti pudno nga talaga nga adaken kwa na iti calling iti abo. Iso nga no nakitam dayta nga adipon ti apo ket talaga da calling ti apo hamuyat adayot bagim surutem yasidegmut bagim king kuana kasi dayta ti dinutukan ti apo nga mangidalan ta pammatim. Itayo kakabsat. Ket alahan ko nga kuan kaladeta nagin papastor dita Maui, Tita Teresa. Ala ni apo Dios ti makaamuhan ko ibaga nga naayaban, ko ibaga nga naayaban kakabsat. Makaammo ti apo king kuan na dita. Awang business te ka DJ nga tao jayeng kakabsat. Okay? But God is still calling and sending men today. Ti apo agaw-awag pelang itak. Iso nga da kayo ta, baka da inayaban ti apo ka, da kayo nga men. Eket malay natin, baka si MM tinawag din na magpastor. Bakit hindi? M.
Si kantot may isang amang pastor, kadagiti may isang HBBC, dita Hawaii, no ipalubos ti Apo. Uno ibaon na kay Kansyeli, mapang kay Jay Guam. Diba? Kung samot ti Amerika tagwam, hangkade. Kung Amerika tagwam. Uno ibaon na kay nga mapan ijay Ukraine. Ukraine. Kay Jay Warzone. The safest place is not, the safest place, kakabsat, is not in a country without war. The safest place is in the center of God's will. Deta. Okay? Now, kakabsat, di, siyempre, inayaban na kam ti apon. Okay? Anamot nga rod ti task nga inted ni Apo Diyos kada kami. Anang nga rod iti task. Ano ti task nga inted ti Apo? Anat in pakumit na kada kami nga trabaho mi. Number 1 is to be an elder. To be an elder. Okay? Ti elder kakabsat, haan na kahit nasawang nga older. Elderly, kung natin amingkat, digitay senior citizen. Ayan. Wala. Adade elderly tayo. Ayan kakabsat. Tito Sani, elderly. Pero in heart, parang teenager. Amen? Da Nanay Josepina, elderly. Tita Minda, Tita Romana, Nanay Lucrecia. Sino dapat iti elderly tayo dita? Sinumot, di kita'y feeling na elderly. Hindi ko na ni Preacher Glenn itay. Feeling na kat lakay kan bagat hindi adot saksagit na. Okay? Tigay na sa unde, ti elder dito kakabsat, haang isot inauna no may panggap titawan. Kitante di 1 Peter 5:1. The elders which are among you I exhort. Panglakayan ko na nangamin, usually ti panglakayan, lakay, from the word lakay. Ngem, kasapulan ka di, nga ti may nga tao kat lakay, tapno maibilang nga pastor. Kalati na minsan, inyam amok ti bagbagik ti may nga katoliko, nga bakit? Kung nakat, ma'am, I'm Reverend Cadilinya, I'm the pastor of Bible Baptist Church. Kung nakat, you know what, Reverend, I expected somebody who has an older age than you, kunana. Ang namamati. Who am also an elder and a witness of the Sabbath and also the partaker of the glory that shall be revealed. The elder kakabsat. Hana ka na sa nga inaunat tawan. But, maturity of an example in the faith. Maturity of faith. Panglakayan, kaputa, no may panggup ti pamati, adakin kwa na iti kinatakneng. Okay? Adaking kuanat kinatakting. Ta leader nga rod. Elder, leader. Kasano nga mailid mo iti tao, iti estado, ngahan mo naragpat ti pamati. Nawatan nyo kakabsat? By example. How can you as a leader bring people to a faith, to estado ti pamati, nga sika, hamuan mo dayjay. Iso nga, importante nga ti agbali na pastor, adaking kuana ti kinatakneng iti pamati. Tapno hanga miyembro at mangisuro king kuana, no di kat isot mangisuro kadagiti miyembro. Hanga miyembro iti mangtubngar king kuana, no di kat isot mangtubngar kadagiti miyembro na. At elder nga rod. Nawatan nyo kakabsat. Iso nga kasta, deta task me. Nga masapol, nga natakneng kam ti pamati, ehemplo kami, da kami ti surutin nyo ti pamati. Okay? Hebrews 13:7, biblical. Remember them which have the rule over you, spoken unto you, whose faith follow. Surutin nyo ti pamati da. Okay? Dalawag. Number 2. May kadwa nga task kada kami, under shepherd. Under shepherd. The under shepherd kakabsat, under Christ as the chief shepherd. Tiyan na sa undeta, ni Apo Jesus, isuti talaga nga shepherd. Ano shepherd? Pastor, karnero tayo. Amen? So, no ti pastor under shepherd, isuna iti representative ni Apo Jesus nga mangiwanwan iti arban. 1 Peter 5:2-4. Okay? Feed the flock. Anat flock? Arban. Dakay deta kakabsat. Arban na kay ti Apo. Which is among you taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. So that's the pastor, under shepherd. Okay? As a shepherd, he is to lead. Amen? Nakakita kayon kakabsat iti tao
Nakakita kayon iti tao nga magmagna. Inta kalsada. At da 15 nga baboy nga sumurusurot king kuana. Nakakita kan, Preacher Erwin? Magmagna. 15 nga baboy sumurusurot. Awan. Because iti mangi pastor ti baboy hanga jay sangwa ng pagyanam jay likod. Abugam ti baboy. Agabog ti baboy. Oh, ti shepherd kakabsat, uray gasot-gasot nga karnero, jay unahan ti ayan jay shepherd, no simburutan ti maysa, sumurot mo din. Kasta ti church influence. So, kada kayo nga men, sumurot kay di pastor, ano sumaron no? Dagiti anak yo, asawa yo, sumurot damat. Karnero nga rod, sa nga arban, kasta kakabsat. Kala dyan nakita jay Facebook, kitam, adayot ayan jay pastoran, jay utit kakabsat, adapay lang dyan nakatadayo, ngem no kita haam jay linya, talaga nga agsusurod na kalakuton. Kita yo? Kasta iti church. Lead, anapay, feed, pakanan na ka. Anat ipakami kada kayo kakabsat. Akat sa utihapo. Protect and care for the flock. Okay? Number 3, overseer. Overseer. Mangwanawan. So, ti number 1 nga asset mi, di ba no overseer ka, ti number 1 nga asset mo, mata. Kasi nung overseer ka, no, di ka makakita, kakabsat. Amen? Agsipot, overseer, agwanawan kagat, matam, ador makitam, hanggang agwanawan. Ti number 1 asset ti agwanawan, mata, agsipot, agkita. So, ti pastor kakabsat, kasla pulis. Hello? Kalamang pulpulis. So, ako nadagat, pambira ni pastor, pulpulisin na tayo. Amin lang nga papanan tayo, amin nagalaw tayo, masapol maamuan na, uwan na tayo sa trabaho may nga overseer. Damaga, manutsweldom. Apay, tapnon maamuak, nusto tibang panangtun mo ti tithes. Acts 20:28. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Kita nyo't patagyo. Ginatang na kay tidara, insaad na kami kat kunana, bantayam di gitoy. Kasta kami. Bantayan da kayo kakabsat. Hello? Kaya tsumutlat mabantayan, unuhan. Nuhan nyo kayat ti mabantayan, in kay sumapul ti pastor, ngahan na kay pakpakialaman. Ngem iti HBBC, ti posisyon tayo, ti pastor, bantayan na ti karnero. Tatakunak idikalman. Hello, listen to this. Ti kadakkel ti ministry tayo kakabsat, ti pastor, imposible nga kaya na nga bantayan amin deta o patagasot, limagasot ang membrot HBBC. Isu nga kas pastor, at dada digiti insaad tayo nga panakamata ti pastor. Nawatan nyo? No kumaitat ta kakabsat, eleksyon, di ba? Digiti teacher, anat obrada yan ta eleksyon. Ano obrada? Nakaturog kay samot ng kakabsat. Hello? Ano brada yung eleksyon? Di kita may mestra. Kanhala teacher, di kita volunteer, ano brada? Ano brada, di kita yon, watcher. Apay, kat baka no mailibay ka, leni mo trumuarang kakabsat, agat dakas na, gubat ti Pilipinas na nakakabsat. Amen. Bako rin da kay dita Hawaii, agawid kayo nga makipagwelgan. Kat kastat na pasamak dilas eleksyon. Permi nga nakatartaray ni Bongbong Marcos, naturog lat tao, kabigatan nakakabsat, linabsan mo't ni Lenin, intartarayan nan. Di ka dagririt ado nga Ilocano kakabsat, mabalinan. Iso nga, watcher. Alangan nga ni Bongbong Marcos, mapanak kita namin. Kaya nga rin ni Bongbong nga, manipod, ijay apari, agbiyahe. Kasano nga mabanbantayan na pengarod amin, mat kakabsat, mat, no dinangisaad, dagitay watcher na, iso digitay, sweldoan na ka. Digitay, daduma nga nukat, 2,000, 3,000. Mo ka takaragragsak ka nga watcher na. Mesa lang nga aldaw, ada 3,000 mong kakabsat. Agdiretso ka nga sa igod ta Jollibee na. Amen? Kastamot ti pastor. Awanak ta Hawaii, awanak Australia, awanak ka kanahing lawag, awanak ka kanahing pasuging Claveria, ngem at dadapan na kamata ti pastor dita. Nga makipagsipot, nga mangkita, ti kasasad, ni Preacher Glenn, ag-report kanyak. Deto'y katahan nagtatights, kunanan no ka. Hello, iso nga ambok kat, no sino tahan nagtatights kada kayo, jaklay nagnaganang kakabsat.
Isong hangke aging kuko nagtaamok no sinuthan nagtatays kada kay dita Hawaii kakabsat. Baga kung kunayo adawat sir kunta. Hello? Amok di kita aming kabsat. I-report na nukwa dito nga kabsat kat kasi di problema na dito kat kasi di pre-request na dito kat agpaikararag dito kat kasi di kiti plano na kasi amok deta kakabsat. Adawar watcher ko dita. Isot serbi ka pastor. Alangan nga umaiklag preach. Isukahan nyo kung kuna, ni pastor, matamtamaan kam ta preaching. Una taamok kakabsat. Hello? Are you there? Sama kung kuna, pingatangan ni pastor, kanay na kam nga patpatamaan. Hang ka matamaan, no di ka nagtakder di pagturungan DJ tadem, no DJ kwa, pana ta mensahe. Pumanaw ka ngamin, dita baliwam ta posisyon ta biyag mo, adaywam detang hana na imbag nga ubram, tapos di kasta, no mga sabaa kakabsat, hana ka matamaan tapana. Naawatan nyo, amen? Hana siya, tibabalawan nyo, kan pilawan nyo, di kita nga preaching, tabiyag mo't pilawam, kasi talagang nga tumamalat ta, dito yung panati sa utiapo kakabsat. Amen? Nakita yon. Iso nga deta kakabsat. Nakita yun no kasano, iti calling ti adipon ti apo, ituloy tayo no maminsan kat ni, anat oras itan, alas 5 gaya mga kakabsat. Nakaragragsak tayo, napintas dito nga mensahe, agtultuloy tayo di pa nagserbi ti apo. At dati apo kada tayo, detat kayat kung nga maamuan nyo, God is with us, God is for us, and God will bless us.